Tumelan bonate sanibonani abshene lo ngibingelela niwephina kusemampondeni phansi Eastern Cape sikaqela zimthakathi hayi khona into zenzeke bofethu namhlanje la ngilikhulu for my people abantu abahamba ukuthi sibasize kale ngendlela emnandi namhlanje ke semanzini kakhulukazi bantu abanamacala bantu abathi izinto azisalungi ngendlela nje lethizeni amabhedi lakhe ezimnyama isida waboka kwaboshwa in bada amacala abanye kunebheji lekhona ukuthi okay umuntu ngabe sabuya nje inhlobo sekumele ukuthi igwetshwe indoda ngifuna abantu labanjalo namhlanje njengoba kunjalo ke vele nabanye nje abanezitha kakhulukazi siphakathi siyemzini omkhulu kuyobe kushisa umlilo esayidini ceni kwalomfula ngibe ngibasa umlilo angazi kodwa kangisho ukuthi angikhulumi kakhulu ngoba ngithi mina ngihlezi ngisho vele ngithi ezihamba kumina Solomon uhlezi kufuneka ukuthi vele labantu labo banqobe bese batshelana ngendlela emnandi ngithi mina ndlondlo bashise ngithi makhosi amakhulu siyobe sikhona lapha siqalekisa obekuboshiwe siyakuremove ngenkani ngomuthi sangiyokhuleka sithi Jehova Nkosi yamakhosi ini siyoyithathela nje pha ngendlela emnandi yabona so ngizama ukuthi wafethu ilokho ayimsebenzi omkhulu namhlanje ngiyithanda kakhulu ngimthandani ngithi 072 744 7804 ufike nawe Eastern Cape uzobona lo mfana nje lo mncane kangalo yenza izimanga hayi sebavumile angazi ukuthi nangibala ngathi maybe unyaka wesingakhila ngithi mina makhosi amen.